Kei te whawhai tētahi kōka no ngā puhi mo ana tamariki I Algeria. Nā tanohua rangatira ia me ana tamariki tokotoru I kawe ki reira, he oi kua kahakina ngā tamariki, kua whiua hoki ngā puka uruwhenua. Kei te rere ngā whakapai, kei te āwangawanga noa mihi pūriri, ki wana tamariki tokotoru. It's just really upsetting that I'm the parent that spends every single hour of every single day with them, and not seeing them or not even being allowed to see them is just really distressing. Ko ngā whakapai a mihi nā tōna hoa tāne a Mohamed Azawi, ngā puka uru whenua o te whānau I tango I te wā I tauatu rātau ki Algeria I te rātau. It became apparent over the course of what was supposed to be a 6-week holiday that my husband had no intention of returning to New Zealand with me and the children. Kei ngā ringaringa o te whānau o Mohamed Azawi, ngā tamariki e pupurihi ana I te whaitua o Mostaganem. I was given every opportunity to leave, but as any parent would understand, you don't leave your children behind. So I effectively wasn't able to leave either. He kai meke toa Mohamed I whāngai I ona pūkinga ki ngā tai tamariki Māori o te tai tokerau. Hei honore nui tēnei ki te rohe o kaikoe kia tāmei tēnei tangata ki konei. Kei te taunaki nui te manatu aurere I ihipā ia mihi. Hio e kua whakaai ia me te matua kia whakawhitiwhiti kōrero rāua I roto I ngā rā e rua e haere ake nei. NZP kia, te karere.